Shalom shalom bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ndashima Imana ko iri kumwe natwe kandi Imana ikomeje kuturinda twese. Imana ibagirire neza. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana muri uyu mwanya mwiza wo gusenga no kuganira ijambo ry'Imana. Turashima Imana kubw'iki cyumweru dutangiye. Uwiteka atugire neza kongera kubana namwe, kandi turabashimira ko mukomeje kudushigikira no kubana natwe, kandi Imana ibagirire neza. Iki cyumweru rero turaba dusangira ijambo ry'Imana. Imana duteretse ku mutima, yadushize ku mutima, rivuga ngo iyambure icyaha gikomeje kugaruka mu buzima bwawe. Icyaha ni kimwe mu bintu gituma dutandukana n'ubwiza bw'Imana. Icyaha gituma umuntu aba kure y'Imana. Imana rero irifuza yuko hari ibyaha tureka mu buzima bwacu. Nagiye ngerageza gukora ubushakashatsi ku bantu batandukanye, abo tuganira, abo dusangira ijambo ry'Imana, ugasanga by'ukuri hari icyaha umuntu aba yaragize ice mu buzima bwe kandi akaba akiziho, arazi ko icyo cyaha kenshi agikora kiba mu buzima bwe. Ugasanga hari ibyo byinshi yagiye areka, ariko hari ikindi yasigaje mu buzima bwe. Icyo rero yasigaje nicyo Satani aheraho akurega, nicyo Satani aheraho aguteza agahinda, aguteza umubabaro, yumva kweri iyo ugikoze icyo cyaha ukumva by'ukuri uri kure y'Imana. Imana rero yifuza ko n'icyo kindi wabitse mu mutima wawe ukirekura ukagishira ku ruhande. Birashika umuntu agakora icyaha, ariko iyo umukristo yakomeje kuba mu buzima bwo gukora icyaha, buri gihe cyaha kigaruka, by'ukuri uri kuratakaza umubano wawe n'Imana. Rero Imana irifuza ko muri iki cyumweru ufata ibihe byo gusenga, wiyambure icyo cyaha, kandi birashoboka. Ijambo ry'Imana ratubwira mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo nuko natwe ko dukikijwe n'igifungu cy'ibyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingiraho vuba, dusiganirwe ibyo twashyize imbere twihanganye. Haleluya. Ijambo ry'Imana atweretse ngo twiyambure ngo n'icyaha gikunda kutwizingiraho vuba. Hari ibyaha bikunda kutwizingiraho vuba. Aha rero umuntu wese agomba kwisuzuma mu buzima bwe. Ese ko hari ibyaha waretse, hakaba ari ibindi wasigaje mu buzima bwawe. Ibyo wasigaje mu buzima bwawe nabyo birashoboka ko wabirekura, birashoboka ko wabifatira ibyemezo, imyanzuro, kandi ukabirekura, Imana ikakugirira neza. Uyu mwanya rero tugiye gusenga, winginga Imana, ubwira Imana ngo Mana, hari ibyaha naretse nibyo, ariko hari n'ibindi ngikora kandi ndabizi. Nta mukristo yarakakwiye kubaho ubuzima bwo gupangira ibyaha, ukabuzi ngo ndaja ahantu aha ndabizi ko bukorere ibyaha. Kubera iki ujayo? Kubera iki ufata gahunda zo gukora ibyaha kandi uri umukristo? Imana yadusaba kubyiyambura no kubireka mu izina rya Yesu Kristo. Mureke dusenge. Mwami, turagushimiye, urakoze kuri Imana igira neza. Ijambo ryawe riratubwiye ngo twiyambure ibyaha bikomeje kutwizingira, bikomeje kuba ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera umuntu wese ariko aranyura muri kano kanya. Birashoboka ko ariko aranyura mu bihe by'ibyaha runaka byamunaniye kureka, ariko twizeye ko imbaraga zawe Mwami zidushoboza kubohoka, zidushoboza kuva mu byaha byatunaniye twagendemo igihe kinini. Ndasengera umuntu ariko aranyura muri kano kanya, umuha imbaraga zo gutsinda kamere, zo gutsinda irari, zo gutsinda ibyaha bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana igira neza, kandi urakoze kutugendereye. Ubuzima bwacu buhogwe nawe kandi buhindurwe n'imbaraga zawe. Icyubahiro n'inganji komeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza. Mushobora kudukurikirana kuri YouTube no kuri Facebook, kandi musangiza abandi ubutumwa bwiza, nabo bahabwa umugisha. Mugire umunsi mwiza. Icyubahiro cy'Imana kigana namwe. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.